Vores oplysninger er lige nu, at ca. 400 er ankommet inden for de sidste 24 timer, men det udvikler sig time for time. We are dying there. That's why we came here. We all go to the Suez. We all go to the Suez. Denmark countries don't like refugees. Vi står for en massiv krise. Just let us go, you see. You don't water? No. How are you going to walk to Copenhagen without water? De ved, at hvis den registrering først er foregået i Danmark, så kan de se langt efter ønsket om at komme til Sverige. We work for our freedom. I don't steal here. I don't steal here. Just we want to Denmark police leave me alone. We want to go to Sweden to walk. Hallo, der er plads til 2 små. Som man kan se her, ja, så er det altså private, der nu er i gang med at hjælpe de her flygtninge. Først og fremmest til København. Og derfra så rejser de fleste flygtninge altså videre mod Sverige, for det er deres drømmedestination.